大家平安，有的vai tu chua kajam naman nama kajinana sudebat. Saka tu chua kajam naman auruja supi na kai nuat sama si imazai tua kaja cawana a kai. Imazai tua wunama sulatan imazai tua dusa puru akaran paju jura puru katuri makaran. 箴言6章20节到35节。Di suna kualak pasusuya pazazaka teni jama maya demaurawa turu ni jaina azwa kai nyamaju wichikana pi warung sasu zangaan azwa turu nyamaju mabana uri temia ketuasu pakha zwanan saka lemaka vitanusu no azemat uri pujara-jaran no muada-adau a pazazaka tenyamaju na masan teral a turu nyamaju na masan jaran tuasu kinai kasawanan uri paki sasaja tanusu tua kaya sika jukajuk noa manganga a babayabayan katua skela babayan noa zuma maya maringaringa setua kinangwa nia maju maya a maraka-rakas tua siliringu a sikudan nia maju azua paberi-beri tua kina cabat-caban a babayan makaya suverin tua kakaberian tua itapan lakwa no kidra asun tua sket noa zuma ki aminanga sun a sao aki makaya a remungus tua sabui sa inika malama a kava a sao aki makaya demavas a makatua sabui atau saka inika uri maraut a kurang saka a ki suridan tua skel a babayan noa zuma namai tua zua a ginagalan a ki surit te maju tara patavungan ai chua sar no semakau tua kanan a masan sulan parama ketu makayanan a sipa zakat nukaki jamuan di maju ki temavung a patariau tu pitu a pangalan tua cinakau a pate sipapulat a kini toyan ni maju a penulat nekaanga no pada manguru tua zwa na padraa tua skel noa zuma ayatua maro na kiveri sangat di maju tua pasa urip tara pakisyaan ng hata sa jukurin di maju au azwa kisya ni maju uri sipate pararaw tanga no mapu avus marenges azwa skel a waalay nekaanga no maka eseng no kivaret te maju tara ini ka gemau kau di maju tua sini ki paalay kumali ya namakuda a pasaryo a sini pancet ini ka uri maka sebut uta tua kina mali ai chu kai noa semas satu sua kajam nyaman a sini pupatarwan canutem paki papauringau tua sepasaryo tua babayan tua waalay ai chu ata kini turu tu sua kajam-jaman pazuru tua manata kini turu imazai tua kaceca wanan na kai imazai tua lima sulatan pasamara-marau tua mawana ai chua kidraa tua zuma skel izwa koda ravasa kakavrian tayau ai chui mazai tua kaceca wanan na kai pasamara-marau tua ai chua pakatua kidraa tua zuma no skel nakuya no kipapauringau cicina mapolat sianga
marka wa alalai tayau tara izua kuda rawasa kakavalian tayau noveka kidraa to mana zumanu sekel arui pasa uli aroma uli pasukina semkelan aroma uli pasukina linjilan aru jukuli nisung saka nekangatan suka mangwaan saka izuano pasa uli pasunasi tayau saka ai chokidra atwa zumanu sekel noya pasa zua toa ma uli pitayau ai chu sini pasa maronga ta ki paporingo tanujen saka ai chua hite sangas atusu tayau izoa sakamaya sini palavakan toa mana pazazika toa chona matutsua kidra toa zumanu sekel tayau lakwa izoa sakamaya veveka makazua toa mana rushika salingan toa rushika ini kasih jikepan tia maju tayau saka tutsu ai kiu kai tayau sura kuansi toa chua material wa cao tayau avarisaka toa maturuvu kina kebetulan toa kiu kai tayau lakwa 更需要 izua namasang pazangar izua namasang sini pasemarau tianu tintu 重拾对亲密婚姻关系的期盼与尊重 saka izua sini pa laro yang ata pasemarau la nama sizua pusaran saka nama kayana mau mala kipaking tua mana pinarasekelan tayau pakan nangwa tua pina sasapi tayau izua pusangaran izua makipa alai tayau aichua maraskel nuna mata zua aichua maraskel manikaro tesezua tua mana kidraa tua zomanu skel sakaru nama uri paichua nama tutsua na kuya shikudan ayaya pasemarau tanitin saka tutsua kajaman-jaman asini pakini menumitianutin 在婚姻中有哪些方法可以帮助维系亲密关系？信仰扮演什么样的角色？喜那呀，都错个加曼加曼，来见那个马路啊，给你们啥个改努力。主上帝，求你帮助我免于不当的感情诱惑，使我善于经营和配偶的亲密关系，进而维系家人的美好关系。Teman sekian tanusun la su turui namen su pusara di namen la manana sesaja to chona matuchoa ini kasu pinakanangwa ai chuanya tingrayan sakana makai manana demungwa to ai chua nya pinarskidan tayau sakana makaya patanangwa ai chuanya patasapi to nya kina semkelan sakana makai manana penaulidan anama server sejauh nusun saka mali tu soka jama-jama na suturu la suturu namen sasu papucu-piculi namen la nama kaya manana camakaya imazai tua paskiringau noa akuma tua namen tua ichuanya pinar sekelan tayau saka mali ku inuri pada sungadan Yesus Kristus amen mali tu akan jaman nama kaji nami salam semupu akilaro itu mana pada zakat nuatia semas latia pak neti saja pasusuin ayakana papu pisu ratisu natiakan saka mali lajina nasuleva tu aja kene adaban taja 平安